Paramount онна Яблоко оригинал фильм. Osage народ бәйлерин арарын Миссури онна Osage юре атын. Бу кинега жинне холокко бар история кепсенер. Нью-Канска. Орто үрэх оголоро. Оскар Кыйылах Мартин Скорсезе кинете. Сагарый гелеппит улуу маган ага. Киннер өлбөктөр, ынырык өлбөктөр, ачык бөрөлөр. Сатан булуун до бөрөлөрү бухартыынага сеттинни ыйгар. Кыл курдук инселэх. Хан токторун көрдү. Сатан булуун до бөрөлөрү бухартыынага ый сибекки өлөрүк сүттере. Оролларга Леонардо Ди Каприо, Роберт Де Ниро, Лили Гладстоун, Джесси Плеймонс. Сценарий хуруйдулар Эрик Рут, онна Мартин Скорсезе. Турурачы Мартин Скорсезе.